bakwethu ayidibane njalo kuleli viki siqhubekela phambili sikhuluma ngaphansi kwesihloko esithi buza iBhayibheli uphendule. Olamukelayo ngumfundisi uEsindlovu, ngihamba lo mfundisi uOP Mpofu. Sikhangela incwadi kaDanyeli isahluko sika 11. Mfundisi siyakwamukela. Siyabonga. Salibonani balaleli. Siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke lapho esifunda khona ilizwi likaNkulunkulu silikholisa. Kumthandazo wami uthi ngabe siyalikholisa silisondeze eduze kwethu. Haleluya. uNkulunkulu asichasisele silizwisise kube kuhle konke. uThixo asibusise. Siyabonga. Siyabonga balaleli, ngicela ukulikhuthaza ukuthi obalayo ngothungamelayo. Bathi ngesikhiwa those who read lead. Nxa ufuna ukuthungamela bala, funda. Sinogwalo ke silunika mahala ngelambadalo. Libizwa kuthiwa the great controversy. Likhuluma ngendaba zona ezisikhuluma ngazo khona napha kuDanyeli la kuSambulo. Siyakunika mahala, thumela umbiko wakho ku 0718 196 0718 196. Silokho siqhubeka phambili. SikuDanyeli isahluko sika 11 lalela abathandekayo. Umfundisi sesizama ukusincedisa ukuthi singasesabi. Angithi mfundisi wami kunjalo. Ufuna ukuthi usiqalisele ngapi namhlanje? Sagcina sikhuluma siku verse 35 ngingaphambanisi verse 30. Verse 30. Namhlanje sake sathinta ngendaba ye-papal system sesicina lapho. Kunjalo. Yes, ake sidade khonapho. Sisukele khonapho. Futhi ngakhumbuza abalaleli ukuthi incwadi kaDanyeli 11 ilezigaba ezine. Lokho ngifisa bakubambe ngoba kulula ukuthi umuntu ayizwisise. Angabamba khonapho. Iverse 2 usiya ku 13 ukhulunywa ngombuso weMedo-Persia lo mbuso weGreece. Lokho abakubhale phansi lo mbuso weGreece. Then iverse 2 usiya ku 4 ikhuluma ngokuphetha kwembuso weMedo-Persia nokusungulwa kombuso weGreece. Usehlukana usiba imbuso emine. Then uverse 5 usiya ku 13 sekukhuluma ngembuso emibili phakathi kwemine eyaphuma eGreece. Uqhathekile eyayigudlana labantwana bakabani bakaNkulunkulu. Uyakhulunywa ngayo ize iyehlangana lo mbuso weRoma oyiwo owayilandelayo. So iverse 14 usiya ku 29 ngithi usiya ku 30 ukhulunywa ngombuso weRoma. Umbuso weRoma uyabuya lawo laphana sifike uJesu ezalwa, safika uJesu ebethelwa, safika umbuso weRoma usuchabalala, uchabalaliswa ngabantu laba esithethe nama-barbarian tribes. Barbarian kuJohn kodwa izinto wangazi bakulabala. Engcenye babekubona bona ngaleso sikhathi besithi ngabantu engcenye abangafundanga, abangaphucukanga abantu abangaphucukanga. Yibo abachabalisa umbuso weRoman Empire. Yes. So uveka liphondo oluncane. So uverse 5 to 13 Medo-Persia Greece, 14 to 29 umbuso wepagan Rome. And then verse 30 sisiya ku 39 umbuso wePapa Rome ekuqaliseni kwawo lekuqhubekeni kwawo. Then verse 40 sisiya kucineni kuka chapter 12 so kuvezwa umbuso wePapa Rome esigabeni sawo sokucina esizandulela umbuso kaJesu. Mfundisi, ukwenza kube sobala nthemba siyakukholisa labalaleli sonke. Mina ngiyakukholisa. Ake sibambe indaba yona leyo mbuso wobupapa umpapal system. Siyabonga. Siyaqalisela ku verse 31 lapha. Ithi yona, and forces shall be mastered by him, and they shall defile the sanctuary fortress. Then they shall take away the daily sacrifice and place there the abomination of desolation. So lapha umbuso sesibona lapho ukuthi umbuso lo uvele kathesi kawusamanga ungananzelela emuva lapha kakukhulunywa kakhulu ngesanctuary. Kodwa nxa sesubuya ku verse 31 uzananze ukuthi sokukhulunywa ngevangeli, sokukhulunywa ngesivumelano, sokukhulunywa ngesanctuary, sokukhulunywa ngombuso kaNkulunkulu. So lapha uphondo oluncane solungenela ecebweni losindiso. Sike sathinta indaba leyo yokususwa komhlatshelo wansuku zonke ku chapter 8. Saveza ukuthi umhlatshelo wansuku zonke bawususa njani. Sawuchasisa ukuthi ibala nxa kubala kusiHebheru lapho kuthiwa daily khona. Kukhulunywa ngenkonzo ezazisenzakala ku sanctuary insuku zonke. Yes, zikhomba uJesu. Kume yithi mina zikhomba icebo losindiso. So nxa uthi uphondo loluncane oluyilo solukhulunywa lapha ku verse 31 lwasusa umnikelo wansuku zonke kuthi ukuthi lwangenela ecebeni losindiso, lwaphambanisa lungenela njani ngokuthi ngesikhathi salo lwasusa abantu ukuthi bavume izono kuJesu. Kwathiwa abantu kabavuma izono kubo bani? Kuba priest.
bona bengabantu bazenza bona abathethelela izono. Bathi bona uPapa nguye futhi ome endaweni kaNkulunkulu ngaphi emhlabeni. So yiko ukuthi abangenela kuDaily ngokuthi bachaba kumbe baphambanisa icebo losindiso ngokuthi abantu bavuma izono emuntwini kulokuthi abantu bavuma izono kubani kuKristu. Yiko kuthiwa basusa umnikelo wansuku zonke endaweni yabo bafaka ngisho lemithetho ephikisana lomlayo kabani kaNkulunkulu. Yiko lapha kuthiwa bayenza imfihlakalo yencithakalo ngokufaka umthetho ikakhulu umthetho ukuthi abantu kabakhonze ngesonto kulokuthi bakhonze ngesabatha leminye imithetho eminingi abayiguqulayo kunjalo. Ake singene ngokujula sisiya phambili ikakhulu silukhangela lolu phondo oluncane lencithakalo luyenzayo tempelini la kubantu bakaNkulunkulu ukuthi angithi sikhuluma ngesystem kunjalo, sikhuluma angazi system singathi kuyini, asesingathi thina inhlanganiso ukuthi abantu bangathi thina sikhuluma ngomuntu, hatshi kasikhulumi ngomuntu, njalo sicacise ukuthi even labantu mhlawumbe abakuleyo system abazikhonzelayo akula muntu olwa labo, hayi njalo kakutsho ukuthi abayezulwini labo bantu. uNkulunkulu labo abantu khona ngale abazathi besizwa amaqiniso akhe balandele iqiniso lani leBhayibheli. Kodwa lapha sikhuluma ngenhlanganiso nangu kwayo ukuthi vele yona imelani esingathina ngama principles ayo nama policies ayo, yikho esikhuluma ngakho la. Ngiyabonga mfundisi, ndethemba ukuthi abalaleli bazaba lengqondo evulekileyo ngoba ungavela uvaleke ingqondo awusafundi. Kunjalo, nxa ufuna ukufunda ingqondo kumele ivuleke. Kunjalo, ulalele into yakhona nxa ilobufakazi. Kunjalo, la uza kubona into lelo bufakazi. Yes. Ake singene ke sikhangele nalindaba esikhuluma ngayo eyana lenhlanganiso ephambanisa icebo lesindiso, ephambanisa abantwana bakaNkulunkulu ukuthi abalaleli bangayizwisisa kanjani eBhayibhelini kuDaniel la. Siyabonga. Nxa uqhunza ngizakhangela uvesi ngo32 ngiye ku35 uqala. Ithi yona, those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Engesingama khonapho okwakathesi. Ithi yona uphondo loluncane kumbe umbuso lo wepurpose kuthiwa uza abantu abayenza izinto ezimbi uzabaqila ngesimenemene ukuthi baqhubeke besenza izinto ezinjani ezimbi. Lapha sibona ukuthi kuqhakathekile futhi ukuthi abalaleli bazibalele iBhayibheli, ngoba yikho okubangela ukuthi abantu begcine behanjiswa lapho ongamelanga bayikhona nxa umuntu engazibaleli iBhayibheli. Ungayikhatshana mfundisi, ngicela ukuthi ngubambe umlomo kancane. Ngeke ngabona abanye umfundisi begeza ubuso bakhe ngaphansi kwakhe begeza amanzi ageze ngawo. Ngiya entweni nelikhulumayo kunjalo ukuthi abantu bayadla utshani, abantu benze zonke izinto ezingekho ndawo kunjalo ngokungabali. iBhayibheli lisegcekeni ukuthi umuntu azibalele, azizwe ukuthi kuthiwani. Siyabonga mfundisi wami. Nxa iqhubeka phambili ithi yona, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. In verse 33, ithi yona, and those of the people who understand shall instruct men. Yet for many days they shall fall by the sword and the flame, by captivity and plundering. Ngike ngichasise khonapho ukuthi kuthiwa laba ababe bengazimiselanga kuyeza intando kaNkulunkulu kuthiwa bazaqilwa umbuso lo. Kodwa labo abakwazi uNkulunkulu wabo kuthiwa bazaqina babe sebenqobela uNkulunkulu. Itsho njalo eScripture, they shall carry out great exploits. So lapha sokukhuluma ukuthi ngesikhathi umbuso lo ubusa kulabantu ababemela iqiniso likaNkulunkulu. Abantu labo abazange bavume ngalesi sikhathi kwakubulawa umuntu. Ungayinanzelela uvesi ngo34 uvesi ngo33 ithi yona, they shall fall by sword, flame, by captivity and plundering. Abantu laba abalungileyo laba ababemela iqiniso njengoba libhale eBhayibhelini besithi thina sizakhonza ngesabatha, thina asoze sikhothamele izithombe ezikhonzwa ngale kupurpose. Abantu balaba abanjalo kwabegwetshwa ukuthi bafe, abanye babulawa sibili, bebulawela khona inkolo yabo. Yikho lapho ithi yona bazakubulawa ngenkemba, bazakutshiswa ngomlilo, babetshiswa ngomlilo kumbe bafake izithungweni zotshani, abantu bebukele babalayitha izithungo batshe, abanye babalambisa izilwane zibabulale. So kule ndlela eziningi so babebulawa. Kodwa iBhayibheli ithi yona lanxa abantu laba bebulawa kuthiwa they shall do great exploits. Kusitsho ukuthi abantu laba bafakazela abanye bakhona ukufa kwabo besifa kwayenza ukuthi kube labantu abaningi abaqinayo njalo abaphendukayo bephendukela ivangeli. So nxa abantu bephenduka iBhayibheli sithi banqobela uNkulunkulu ngoba ngokusebenza kwabo kula
kulabaningi abaphendukayo abazange besabe ukubulawa abantu labo basebenza kwaze kwaphenduka abantu abaningi. So yikho kukhulunywa laphana ukuthi bafundisa abantu abaningi banqobela uNkulunkulu kodwa babulawa. Imbali iyasitshela ukuthi kusukela ngo538 kusiya ku1798 AD isikhathi esibizwa kuthiwa izinsuku zobumnyama iDark Ages kwabulawa amaKristu amaningi. Kodwa loba kunjalo ivangeli lesiKristu kalimanga ngoba abaningi bajoyina bathi thina lathi ngangcono sifele uJesu. Ngifuna ukuthi umfundisi ingakayidluli ke sikhangele labo abakholwa amanga. Ngizama ukudinga ngesintu ukuthi 2 verse liyana uPaul athena God will send strong delusions. 2 Thessalonians chapter 2. Awibala kwamba usukela kuverse 8 usiya ku12. Ekhuluma ukuthi uNkulunkulu uzabathumela umoya wokuduka ukuthi khona umuntu ongavumiyo iqiniso. Akusithi umlimi umthumela umoya wokuduka, umlimi uyamyekela. Ngoba kabambi ngamandla umlimi. Singakuchasisa sikuthini khona ukuthi umuntu ukholwa njani amanga. Asikhulume ngakho ukuthi abantu bayenze ezinye izinto badla utshani. Kuthi wedlaneni utshani kule ndawo enizothoba bacommit suicide bazibulala abantu ngokuthi lingadli kodwa iBhayibheli kazibaleli ukuthi kathi iBhayibheli lithini into le ekhulunywa yiyo kunjalo ezikhathini eziningi kubangelwa ukuthi abantu abaningi bafuna inotho lemali lokuthi abantu abaningi nxa bebuya evangelini bakhangelela ukuthi ngingavele ngibe ngumKristu ngisagula ngisahlupheki so yikho lapho uSathane ila khona abantu abaningi ngokuletha abantu ababathembisa ukuthi ungayenza so izinto zonke lezi zabe senziwa ngabantu uzathola ukuthi umuntu engcenye ufuna imali umuntu engcenye ufuna ukuthi kuphele olunye uhluphe engcenye ufuna ukusila antu uyabona ukanti uJesu kathongo njalo kazange athi umuntu engakuba ngumKristu kasangene ukuhlupheke kuJohane ngo16 verse ngo33 uJesu uthi yena ngilitshela lokhu ukuthi lize libe lokuthula kimi emhlabeni liza kuba lezi inhlupheko kodwa manini isibindi ngoba ngiunqobile ini umhlaba izinhlupho silazo emhlabeni ngenxa ukuthi umhlaba ovele ungoweso kodwa esikwaziyo ukuthi uJesu unqobile silempilo engapheliyo ezweni elingela nhlupho. Fundisi kulani viki ukukhuluma ngoMichael kunjalo ukuthi nxa sekunzima uMichael uyangenela kunjalo kasiyekele isiso kunjalo so khonokho kumele kusinike isibindi siyabonga mfundisi lapho ukukhuluma ngokuthi ukuhlukuluzwa kwabantwana bakaNkulunkulu kunjalo kodwa baba khona abamayo bathi lo singaze sibulawe kodwa asibuyele emuva evangeli thina sizamela iqiniso singaze sibulawe ngangcono sife ngoba uSambulo ngo2 verse ngo10 uthi thembeka kuze ube sekufeni ngizakunika umqhele wani wokuphila so abantu laba bathi singaze sife siyafa kodwa uJesu uzasivusa. Inhlanganiso le iphikisana njani loNkulunkulu? Siyabonga inhlanganiso le nxa sikhuluma ngokuphikisana kwayo loNkulunkulu ifaka imithetho ephikisana lemithetho kaNkulunkulu ungakhangela kuhle ungafunda khonapho verse 36 yes maybe verse 36 uthi yena then the king shall do according to his own will uzazenzela kufunayo he shall exalt and magnify himself above every god kuthiwa uzaziphakamisa edlule bonke onkulunkulu itsho njalo he shall speak blasphemies against the god of gods uzakhuluma amazwi okuthi enhlamba aphikisana loNkulunkulu wabonkulunkulu and shall prosper till the wrath has been accomplished for what has been determined shall be done kuthiwa uzakhuluma inhlamba okuthiwa iblasphemy umuntu othi engumuntu azenze kuba uNkulunkulu yikho kukhulunywa lapha so umbuso lo ungakhangela even amabizo abanika upapa atshengisa ukuthi ubathi upapa nguye ummeli kaNkulunkulu emhlabeni antu uyayibona indaba kwezinye indawo bayabhala ukuthi laba priest babo balamandla ukuthethela izono yikho babevumisa abantu izono ebantwini angazi libiza lithini labafundi beBhayibheli lapha ama theologians kule ndawo lapho abathathela khona uJesu khona kuPetro wena Petro wena unguphethu phezu kwaleli dwala zawakhela ibandla lami kunjalo bese besibona ibandla lakhe phezu kwaPapa ungakuthini ngamafeature nyakwazi ukuthi asikho kakhulu kikho ukuthi sidlule nje siyabonga mhlawumbe lapha kubangelwa iBhayibheli njalo liyazichasisa uJesu kazange ethi uza kwakhela ibandla phezu kaPetru ngoba ibona balebandla labelakhelwa phezu kwengcwaba likaPetru so bathi nxa uPapa ekhonapho kusho ukuthi ibandla lakhe lekhonapho phezu kwakhe kodwa uJesu kathonga ukuthi wakhela ibandla phezu kaPetru ngoba ngolimi lwesiGreek ukuthi Peter kusho ukuthi a rolling stone ilitshe eliphephukayo nguPetros lo
kodwa nxa sikhuluma ngedwala uJesu athi phezu kwaleli dwala ayisilo balelithi Petros libalelithi Petra etlona idwala elinganyikinyekiyo. So okwenza uJesu akhulume njalo angithi uJesu wabuza abafundi wathi abantu bathi ngubani. uPeter wasephendula wathi wena uyindodana kaNkulunkulu ophilayo. Antu uyabona uJesu wathi Peter into leka uyivezelwanga kodwa ngubaba osezulwini. Wasithi wena unguPeter wena ulilitshe eliphephukayo wena. Uyaphephuka ngoba uyantenga ntenga. Kodwa phezu kwaleli dwala olifakazi le oliqambile ukuthi liyindodana kaNkulunkulu ngizakwakhela ibandla lami. Hawu bantu. Yincazelo yakho Kanti manje ukuthi nizwe ngaphi ukuthi angizwe abantu kubalahlekela ngaphi. Khona phana esithethina ukuzibalela iBhayibheli kuqhakathekile kakhulu. Ukuthi wazi lithi. Ngoba umoya ingcwele ukuncedisa nxa la ukhuthele ukubala. Ake sibuyele mfundisi. So khona phana ke yiko kulenhlamba yokuthi azibeke endaweni kaNkulunkulu. Kunjalo. Athi yena uthwana uthi ungumeli umuntu ungumsekeli uthwana. Bona bathi umsekeli ungumeli ukuthi kwesinye isikhathi ngesindebele akuphumi kahle. But bona is the vicar. Kodwa inhlamba. Kodwa inhlamba vele ukuthi umuntu athi yena nguyomeli uNkulunkulu emhlabeni baphinde bathi kaphambanisi. Yena ngumuntu iBhayibheli ithi God alone nguye ongaphambanisi uNkulunkulu yedwa nguye ongaphambanisi. So wonke khona lokho yikho ukukhulunywa lapho ukuthi bayaphikisana lo phezulu konke bayakhuluma inhlamba baziphakamisa ukudlula ophezulu konke. Yikho ukukhulunywa lapha. Kodwa futhi ungayibala kuhle. Ithi yona for what has been determined shall be done. Ithi ukukhulunywa lapha uzadlula uzakwenzakala. Kuzakwenzakala. Loba zokutheni. Loba zokutheni. Uvesi mu37 uthi yena he shall regard neither the God of his fathers nor the desire of women nor regard any god for he shall exalt himself above them all. Uthiwa kasoze alalele uNkulunkulu waboyise uNkulunkulu weqiniso kasoze abe lesifiso sowesifazana. So abafundi beBhayibheli lapha bakhuluma ukuthi mhlawumbe umthetho wabo uthi kube labantu abangathathiyo yiwo okhulunywa ngawo la. Ukuthiwa ke silungisela ibhesi. Batsho njalo ukuthi umuntu angathathi. So yikho kukhulunywa ngakho la. So wantu wabona ukuthi khona ukufuthi ngokunye okusincedisa ukuthi iBhayibheli ayiphambanisi. Into lezazi khulunywa zingakenzakali kwabalalela ungamelanga ukulahleke khona ukuthi zingakenzakali zase sikhulunywa kodwa zishaya phezulu komzimba ngeke phezulu komzimba kunjalo akuchaya eceleni akuchaya eceleni akuchaya eceleni lokho igcizelela laphana ukuthi uzaziphakamisa ukwedlula uNkulunkulu iyakugcizelela kakhulu lokho yana. Then uverse 38 lo 39 laphana ithi yona but in their place he shall honor a god of fortresses. uNkulunkulu bezinto ezidaliweyo izithombe lezi. Isithi yona and a god which his fathers did not know he shall honor with gold and silver with precious stones and pleasant things. Ungakhanya lapha kukhulunywa ngamatshe aligugu ukuthi bazabe bekhonza izinto ezikhulunywa ngenotho la. Uthi bazabe bekhonza izinto eziyinotho kulokuthi babhekise ukukhonza kuNkulunkulu. Bona bayakhonza izinto ezenziweyo amatshe aligugu lezithombe yikho ukukhulunywa lapha. Idana wayithinta mfundisi ngithi uJesu laphana ekhuluma ngendaba yokuthatha. Esithi umuntu angazehlukana lomkakhe. Kunjalo. Abafundi bathi manje nxa kunjalo ngcono umuntu angathathi. Kunjalo. Wasechasisa kuMateyu 19 ukuthi akusiwo wonke umuntu okuphiweyo lo. Okuphiweyo khona. Kunjalo. Manje nxa abantu sebetshelwa ukuthi wena ungathathi engakuphiwanga anti kuyagcina sokusiba lohlupho. Uqina sokusiba le ndaba eziningi. Endaba eziningi ezikhathazayo. So kuqabana lo uNkulunkulu ukuthi izinto lezi ezingekho eBhayibhelini. Eziyabe sezilungiswa ngabantu. uNkulunkulu yena icebo lakhe vele ukuthi kufanele ukuthi umuntu wesilisa achade lo wesifazana oyedwa. Licebo likaNkulunkulu lona le. So nxa sikhangela inhlanganiso le ngibona lapho kwakhuluma ngoDaniel 7 lo 8 engafuna ukusibisela emva kancinyane ukuthi nxa sikhangela inhlanganiso le uphondo oluncane lo liyana sakhuluma ngalo uDaniel 7 lo 8 kunjalo ukhumbuza abalaleli nje kunjalo ukuthi uhlupho olukhulu kakhulu lungaphi sihle sakuthi ukuthi hayi kakulwiswa umuntu kunjalo kukhulunywa ngenhlanganiso kunjalo njalo ukuthi abantu bakwazi kunjalo ngoba ngake ngabona sisafunda ngale university college kwakubhalwe efastelini uthi khona if you think education is expensive try ignorance kunjalo uthi nxa ucabanga ukuthi ukufunda kuyadula ukungazi kuyadula ukudlula lokho umbone ngazathi sikuzamayo lapha ukuthi abalaleli lathi sonke sibe lolwazi kunjalo ungathini mfundisi khona lapho ngasikhuluma kakhulu sikhangela esidlule khona emva sihlanganisa lesikhuluma ngakho namhlanje siyabo
uzananzelela ukuthi into evele ihlupha sesike sakuthinta ukuthi uphondo oluncane luyabandezela phansi icebo losindiso. Yikho lapha sithe banyathezela phansi umnikelo wansuku zonke. So abantu laba kabafuni ukuthi abantu babheke kuJesu. Ungakukhangela embalini yakhona embalini abalaleli bangakudinga lokho. Kukhona embalini kulondoda okuthiwa nguJohn Terseli. Undoda lo okuthiwa nguJohn Terseli wabamba abantu ngamandla beforce abantu ukuthi abantu bathenge izithupha zentethelelo okuthiwa ngama-indulgences. Lolu gwalo esikhulume ngalo kukhona. Kunjalo kakhulu. Kuyanceda kakhulu. So abalaleli bangalufunda. So lapha kuphikisana ngaphi loNkulunkulu. iBhayibheli ungafunda imisebenzi ngo4 verse 12 ithi yona kalikho elinye ibizo abantu abangasindiswa ngalo ngaphandle kwelika Jesu. Ungavele uzwe sokuthiwa isono sesivunywe emuntwini. Sokulo muntu othethelela isono sokuphikisana leBhayibheli. So abantu babhadaliswa imali eziningi la bebhadalela intethelelo. iBhayibheli lesithi usindiso luza ngomusa ngokukholwa kuJesu Kristu. Yizo ke lezi zinto ezazaliwa ngabantu abanjengabo Martin Luther, lamanye ama-reformers o-Ulrich Zwingli labo John Huss. Yikho ababekwala khonokho ukuthi abanye baze bakufela. Babulawa. Babephikisana la khonokho ukuthi usindiswa kalubhadalelwa ngolwamahala ngokukholwa kubani kuJesu. So babephikisana lebandla lona lelo lobupapa kumbe lombuso onalo wephapasi khonapha. Then okunye futhi okukhathaza ngalo umbuso ngalokho ubuyela kuDaniel 7 ungabuyele kakhulu verse 25. Iyasithe ukuthi bazaguqula izikhathi lomthetho kaNkulunkulu. Ngoba lokho esikhuluma into yinye abalaleli bangalahleki. Nxa sikhuluma ngophondo oluncane sikhuluma ngophondo oluncane kuDaniel chapter 7. Sikhuluma futhi ngophondo oluncane kuDaniel chapter 8. Silokho sikhuluma ngombuso munye. Lapha la ku chapter 11 iverse 31 usehla lokho esikhuluma ngombuso munye ophondo oluncane. Into yinye lapha uNkulunkulu uyabe kuphinda ngendlela ezitshiyeneyo senze ukuthi sikuzwisise. Kodwa ekhuluma ngento eyodwa. Kodwa ekhuluma ngento eyodwa egcizelela futhi ukuthi kuqhakathekile. So uphondo oluncane lwatshintsha umthetho isibonelo ukuthi baguqula umthetho ukuthi abantu bakhonze ngeSabatha. Bafaka ukuthi ukhonzwe nini ngeSande. Bakufaka khonoko. Then lo mthetho wesibili lwana othona lingakhonzi izithombe bawususa phakathi kwemithetho elithumi kungwalo zabo ngoba bona balezithombe abazikhonza ezithile. Antu uyayibona indaba. Then basebehamba bayaqamula umthetho wesi10 ukuthi ube mbili lapha ukuthi unganxonela umfazi kamakhelwane wakho unganxonela indlu kamakhelwane wakho. Ngumthetho wonke eBhayibhelini kodwa bona bawuqhuma kwaba into enjani eyodwa. Uyenza ukuthi i1 liyana bayikhuphileyo kungakhanyi ukuthi bayikhuphile ngoba bafuna ukuthi ibe ngu10 lapho. So baguqula imithetho kaNkulunkulu. iBhayibheli isithi akula muntu ongaguqula lowo mthetho. Antu uyabona ukuthi ukuphikisana lentando kaNkulunkulu khona lokho yikho uNkulunkulu akhuluma ngakho la. Nxa isithi abantu laba baziphakamisa bame endaweni yakhe bayakhuluma inhlamba yikho ukuchasiswayo la. Mfundisi nxa kulezi zinto ezinkulu kangaka kungani abantu abaningi bengani ngabalalwazi? Nxa ukhuluma unika isibonelelo sokuthi ungakhangela eBhayibhelini ukhangela embalini usuku lokuqala lweviki akula bufakazi. Akula sisekelo. Sakhuluma lokuthi ngakho khonoko. Kunjalo. Akula sisekelo. Emntwini ofunda iBhayibheli edinga sibili ukuthi kathi kungaphi. Kunjalo. Kasoza kuthole. Abali imbali esikhulume ngayo ihistory ngesilungu. Kunjalo. Angakutholi. Kunjalo. Kungani abantu abaningi bekhetha ukuthi kungcono ahambe ephumputa. Kunjalo. Kodwa nephiwe isibane esingamkhanyisela indlela. Kungani umuntu uhamba ufuna ukuchana lezihlahla yenephiwe isibane esingamenza ukuthi abone indlela nansi hamba ngayo. Siyabo. Owakuqala ukuthi abanye abantu bacabangela ukuthi uNkulunkulu lendlela eziningi. Abantu kusuka ekuthini angithi umuntu nxa ebala iBhayibheli. Omunye umuntu uyabe ecabangela ukuthi engcenye iBhayibheli nxa kuthiwa khumbula usuku lweSabatha engcenye kule ncazelo eziningi. Akula ncazelo eyodwa okumele kumiwe kuyo. Abantu abaningi siyanguthi wena ukuchasisa. Exactly. So abantu abaningi bale ngqondo ezinjalo babona sengathi into zeBhayibheli akumelanga ukuthi kuthiwe kulento eyodwa eliqiniso. Kodwa amaqiniso amaningi. Kodwa isimanga ukuthi awungeke wathi 1+1 ulama answer amaningi. Ama-facts vele ayakwali iqiniso nje liyakwali. So uNkulunkulu nxa ebhala iBhayibheli esebenzisa abantu
kulento ebizwa kuthiwa injongo yomlobi abathi ngesikhiwa kuthiwa yi-authorial intent ukuthi umlobi ebhala into le vele yena ujongene. So nxa ngibala iBhayibheli mina akumelanga ngichasise ngufunayo, umlando wami ukuthi ngicela umoya engcwele angincedise vele wawujongeni la. Antu yabona, so abantu abaningi khonokho asikwenzi. Sibona sengathi hayi nxa ukuthi engeke kumbe ngathola mina abazali bami bekhonapho la kumele ngibe khonapho, nxa ngibona ukuthi ngathola imali kwenye indawo engeke ngizwa kuthiwa kulomuntu obonayo okwazi ukulapha imikhuhlane. Abantu abaningi bakhangela khonokho nxa bekhonza. So kusuke kwenza ukuthi la nxa umuntu wakhona sebala iBhayibheli, even uNkulunkulu esithi yenza so, yena akasakulaleli ngoba kuvele kulokunya kwenzayo angafuni ukukuthiya. Engxenye khona ukhana mfundiso okunye kwakutshiwo ukuthi khona nxa ufuna ukufihlela umuntu lutho lufaka ebhukwini. Kunjalo. Ukuthi abantu vele bayadonda ukubala iBhayibheli. Ukuthi bazivulele iBhayibheli asibalele uyadonda. Kanti iBhayibheli mbona lugwalo ongalithola la kubuyindlu noma yipi. Ngathi ake liningi iBhayibheli lo kungaphi uyalithola iBhayibheli. Likhona. Ngike ngahamba kwendawo ngisayajadisa iBhayibheli yami ngangilitshile ake liningi iBhayibheli balala iBhayibheli babuyala lo masinyane engikutshoyo ukuthi kanti manje kuhlupha ngaphi ukuthi abantu bazibalele. Nxa sisiye emaphethelweni mfundisi singathini ikakhulu ukulimukisa abantu ukuthi ake sizibalele sizwisise ukuthi izinto lezi zivela ngaphi ngoba zibhaliwe zikhona. Singaba lalo lwazi ngasifuna ukwazi singathini nxa sikhuthaza abantu. Ulwazi lolu kalubhadalilwe. uNkulunkulu umelele ukuthi umuntu athathe iBhayibheli lakhe aqalise ukufunda akhule umoya engcwele izinto lezi uyakuchasisela. Nxa uvele ilizwi likaNkulunkulu lidinga ikakhulu ngensuku zanamhlanje ligcwele endaweni eziningi. So okuqakathekileyo ukuthi sidinge iqiniso, sidinga ukuthi uNkulunkulu uthini, hatshi ukuthi thina sicabangani. Ngoba iBhayibheli lenjongo eyodwa, ivesi nxa uyibala kule njongo uNkulunkulu ayifuna, yiyo kumele siyidinge bese sisenze njani, sesiyilalela. Okunye futhi okumele sibe kwazi ukuthi imbuso yonke lesikhuluma ngayo goqela lawo nalo, elongeza umbuso ungenzi intando kaNkulunkulu uyajabalala, uyafika emaphethelweni. Mlaleli khumbula ukuzihlanganisa lo mbuso olandela iBhayibheli kumbe lo mbuso kaNkulunkulu ongayi kuphela. Lo mbuso ungawuthola kawubhadalelo. Mfundisi singakayigqibi ngithanda ukuthi ngithi mina ukwathi abanye bathi kule ncazelo eziningi uNkulunkulu ngakasitshele into omunye ethi hamba uye ngaphi, omunye ethi hayi uthi utheka ngiyele, uthi wena kule impendulo eyodwa. Kunjalo iBhayibheli leqiniso elilodwa kumele silidinge lelo qiniso. Balaleli nansi ingqobe ngitshiya phezulu, iqiniso likhona, ungazibalela uzalithola iqiniso. Umlimi asinikele, umlimi asiphathise sidibane kuvikelizayo. Siyabonga.